U cilju pripreme prijedloga budžeta općine Maglej danas je održana javna rasprava o nacrtu ovog dokumenta za 2016. Iako je skupu prisustvovalo tek 20 građana, rasprava je vođena skoro 2 sata. Budžet je kroz nacrt planiran u iznosu od 7.305.000 konvertibilnih maraka. Bilo je raznih pitanja, prijedloga i sugestija, počev od zahtjeva pojedinih javnih ustanova kao što su Dom kulture, biblioteka, dječji vrtić, da im se uvećaju sredstva u planu za 2016. za redovan rad ili eventualno povećanje zapošljavanja. Nekoliko predstavnika udruženja građana tražilo je izmjene u budžetu u cilju povećanja stavke finansiranja rada udruženja, a svi oni su se složili da je potrebno donijeti jasna pravila finansiranja projekata koje realizuju nevladine organizacije. Također je istaknut zahtjev da se prestane sa finansiranjem onih udruženja koja po sistemu društvo dva lica funkcionišu i troše novac. Udruženje civilnih žrtava rata tražilo je da se predvide sredstva iz budžeta kao podrška izgradnji dječjeg spomen parka. Udruženje privatnih poduzetnika 15. maj tražilo je konkretnu pomoć oštećenim subjektima koji do sada nisu imali pomoći. Udruženje građana Fojničani su tražili da se predvide sredstva za obavezno sufinansiranje općine Maglej u realizaciji projekta finansiranih od strane međunarodnih organizacija. Mi smo tražili samo veću podršku općine za naše projekte. Dakle, mi smo tražili da svaka organizacija, ne samo za sebe, dakle, tražili smo jednu ravnopravnost za sve nevladine organizacije s područja općine Maglaj, dakle, da općina Maglaj barem simbolički podrži svaki projekat, svake organizacije, a da samo one organizacije čiji projekti i prođu dobiju ta sredstva. Dakle, tražimo jednu transparentnost i jednu efikasnost u trošenju sredstava za rad nevladnog sektora, jer smatramo da je općina Maglaj na neki način prebrodila svoje najteže momente upravo uz pomoć nevladnog sektora. Sve te humanitarne strane organizacije, sve su dakle nevladne organizacije koje su pomogle općini Maglaj i na ovaj način općina Maglaj bi se zahvalila ne njima, nego konkretno našim organizacijama i potakla naše organizacije da apliciraju projekte, da pišu projekte, posebno mlade, da se educiraju u tom smislu, jer u svjetlu približavanja Europskoj uniji to će biti jako bitan segment. Jedan dobar primjer su evo i udruženje građana Fojničani, kako vi rekoste, vi ste kroz takve vrste projekata znatna sredstva već unijeli na općinu Maglaj. Pa mi smo kroz naše aktivnosti implementirali, ne mi konkretno, dakle u suradnji sa drugim organizacijama, implementirali otprilike oko 1 milijun maraka u lokalnu zajednicu. Ako uzmemo da za taj naš rad u proteklih godinu i pol dana nismo dobili niti jednu marku, onda je to stvarno još veći uspjeh. Onda mi kažemo što bi tek bilo da smo imali barem 2000 maraka na raspolaganju. Dakle, može se dosta uraditi. Iza našeg rada stoji veliki volonterizam i veliko zalaganje i ono što tražimo je samo mali poticaj i rezultati će sigurno biti još bolji. Nekoliko građana koji su se bavili poljoprivrednom proizvodnjom zatražili su i povećanje stavki podrške poljoprivredi. Prvo što bih htio reći, vratio se malo nazad po pitanju poljoprivrede. Poljoprivreda je po prvi put u budžet uvrštena 2008. I ona je išla od 20.000, ne znam što, 100.000. To što bih predložio, ne mora to biti u 2016. da se negdje pohrani to, da se poljoprivreda uvrsti procentualno. Ja predlažem 2% od punjenja budžeta. I da se nastavi ovom dinamikom, ja bih pohvalio proizvedeno, prodano i istinu sam. U cijelini prisutni su se složili da općina Maglej u narednom periodu mora više učiniti na približavanju budžeta građanima i njegovoj transparentnosti.